Clouds TV. Rwanda is watching. Perezida wa Gabo Ali Bongo Ondimba yabwiye amushyigikiye ko bategereza ibizava mu matora ya perezida ateganyijwe gutangazwa kuri uyu wa kabiri Libreville mu murwa mukuru wa Gabo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP riratangaza ko abana bashaka bakiri bato hari cyo kibazo cy'ingutu kikigaragara muri Afrika. 50% akaba hari abo muri Afrika yo hagati, Burasirazuba ndetse n'Iburengerazuba. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiriye mugenzi we wa Benin Patrice Taro watangira uruzinduko rwe rw'iminsi 3 mu Rwanda kuri uyu wa mbere tariki 29 Kanama. Nongeye kubaha ikaze ku buryo burambuye muri gahunda ya Clouds Tonight, umwanya tubageza amakuru mu Kinyarwanda kuri Clouds TV. Ndi Rutikanga Paul muri studio, tugiye kubana muri gahunda y'amakuru. Reka tuyahere hanze y'umupaka y'u Rwanda, aho mu gihugu cya Gabo Perezida Ali Bongo yabwiye abaturage ko bakwiye gutegerezanya ituze ibizava mu matora amazi iminsi abaye muri kiriya gihugu. Reka Sonia tugezeho ibyiri bivugwa muri Afrika, hanyuma turagaruka n'andi makuru tubafitiye. Perezida wa Gabo Ali Bongo Ondimba yabwiye abamushyigikiye ko bategereza amatora ya perezida ateganyijwe gutangaza kuri wa kabiri Libreville mu murwa mukuru wa Gabo. Abamushyigikiye bari batangaje ko intsinzi ari yabo nyuma yaho bahanganye mu matora jumping w'imyaka 73 y'amavuko yanze ku rukuta rwe rwa Twitter ko nubwo bashatse kumwiha amajwi ari we watsinze amatora. Minisitiri w'umutekano yasatangaza ko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gutangaza ibyavuye mu matora uretse komisiyo ibishinzwe. Tegerezanyije icyizere cyinshi ibizava mu matora. Ndashaka gushima buri wese wahare mu matora. Hari byinshi byiza bidutegereje. Ibi ni byo Perezida Ali Bongo yatangaje, ariko abakurikirana amatora bateye ubwoba nuko uzatsinzwe mu matora atazashobora kubyakira bikazavamo imvururu. Minisitiri ko yatangaje ko aya matora yagenze neza kandi agakorwa mu mucyo nubwo hari uduce twashatse kuzana uburiganya mu matora. Ali Bongo Ondimba yabaye Perezida wa Gabo asimbuye se Omar Bongo Ondimba wari umaze kwitaba Imana mu mwaka wa 2009. Gabo ni igihugu gifite abaturage basaga 1.5 miliyoni, abagera ku 628,124 akaba biyandikishije mu matora. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP riratangaza ko abana bashaka bakiri bato ari cyo kibazo cy'ingutu kigaragara muri Afrika. 50% akaba ari muri Afrika yo hagati y'Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba. Raporo yerutse gushyirwa ahagaragara n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere yiswe Accelerating Gender Equality and Women Empowerment in Africa, ugenekereje mu Kinyarwanda ikaba ari gahunda igamije gushyira ingufu mu buringanire ndetse no kongera abashobozi abagore muri Afrika. Ikaba ivuga ko 58% by'abagore bari hagati y'imyaka 20 na 46 bashatse abagabo bari munsi y'imyaka 18 mu bihugu nka Niger, Chad, Ethiopia ndetse na Guinea. Uyu muryango ukomeza utangaza ko iki kibazo kidakumire mu maguru mashya, uyu mubare waba wiyongereye inshuro 2 mu mwaka wa 2050. Ukomeje muri raporo usanga ibindi bibazo byagaragajwe harimo impfu z'abagore bapfa babyara n'ihohoterwa ry'abagore. Raporo yagaragaje ko 66% by'abagore bapfa babyara ari abo ku mugabane wa Afrika. Imibare ikaba ivuga ko byibuze abagore 546 bapfa babyara muri Afrika y'ubutayu bwa Sahara, 70 akaba ari muri Afrika y'Amajyaruguru, mu gihe ku isi abarirwa impfu 216 mu bagore 100,000 baba babyaye. Iyi raporo ikaba yashyizwe ahagaragara na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta mu nama mpuzamahanga ku iterambere rya Afrika. Umwiyahuzi yiturikije igisasu mu gihugu cya Yemen, abagera kuri 60 barapfa, 29 barakomereka. Iki gitero cyari kigamije guhita kiberetse kwinjizwa mu gisirikare cyabereye mu majyepfo y'igihugu cya Yemen muri Aden. Bikaba bitangazwa ko Islamic State ariyo yihishe inyuma y'iki gitero. Ababonye iki gitero bavuze imodoka yaje igaragara imbere y'ibiro bishinzwe kwinjiza abasirikare mu ngabo z'igihugu igahita iturika ko yaritezemo igisasu. Aden ni umujyi wo muri Yemen, ukaba ukorerwamo ibikorwa bitandukanye n'ibya guverinoma, ukaba yarakunzwe kugabwaho ibitero jihad. Abasirikare b'iki gihugu bakaba bari bamaze amezi 2 bitoza ko bitegura kugarura intara zo mu majyepfo zafashwe.
Tuvuye mu bice bitandukanye bya Afurika, reka tugaruke hano i Kigali aho uruzinduko rwa perezida wa Benin agirira mu Rwanda rw'iminsi 3 rwatangiye kuri uyu wa mbere tariki 29, akaba yasuye urwibutso akunamira inzirakarengane z'abatutsi zihashyinguye ku rwibutso rwa Kigali rwa Gisozi. Reka dukurikire iby'inkuru ivuga ku ruzinduko rwa perezida wa Benin mu Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiriye mugenzi we wa Benin Patrice Talon watangiye uruzinduko rwe rw'iminsi 3 mu Rwanda. Perezida wa Benin Patrice Talon yageze mu Rwanda kuri uyu wa mbere tariki 29 Kanama, yakirwa n'abayobozi b'u Rwanda batandukanye barimo na Perezida Kagame. Perezida Patrice Talon yabanje gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi ahashyinguwe imibiri isaga 250 y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Perezida Talon yashyize indabo kumva nyuma atemberezwa mu rwibutso asobanurwa amateka yaranze u Rwanda mbere ya Jenoside yaguyemo abarenga miliyoni. Mu bindi bikorwa biteganyijwe ko Perezida Talon azasura muri iyi minsi 3 birimo ikigo cy'igihugu cy'iterambere n'agace kahariwe inganda Special Economic Zone. Uru ruzinduko rugamije guteza imbere ubufatanye bw'ibihugu byombi butanga umusaruro kuri buri gihugu, ngo ni n'umwanya wo kongera imbaraga umubano n'ubuhahirane bisanzwe hagati y'u Rwanda na Benin no kwemeranywa ku buryo bw'ugutuma ikoreshwa mu nzego zinyuranye hagati y'u Rwanda na Benin, harimo n'isinywa ry'amasezerano hagati y'imbi. N'ubwa mbere Patrice Talon watangiye kuyobora Benin ku itariki ya 6 Mata 2016 ageze mu Rwanda, ageze i Kigali akubutse i Nairobi muri Kenya, aho yari yitabiriye inama ya 6 yahuzaga Ubuyapani na Afurika, yitabiriwe na Perezida Kagame. Aha muri Kenya kuva kuwa 5 w'icyumweru dusoje hari hateraniye abayobozi b'ibihugu na za guverinoma mu nama mpuzamahanga ya Tokyo yiga ku iterambere rya Afurika. Inama yasojwe ku cyumweru tariki 27 Kanama. Perezida Kagame numwe mu batanze ikiganiro hamwe na Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia, Olusegun Obasanjo wigeze kuyobora Nigeria, Akinwumi Adesina uyobora Banki y'Afurika itsura amajyambere na Joseph Stiglitz umunyamerika w'umuhanga mu bukungu akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Columbia. Iyi nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera 34 hamwe n'abandi bayobozi bakomeye mu nzego zinyuranye ku isi. Inama ya 5 ya Tchad ari niheruka yabereye Yokohama mu Buyapani. N'amakuru ya Clouds TV mukomeje gukurikira bageraho buri munsi kuwa mbere kugeza kuwa 5 ku isaha saa 1 zuzuye z'umugoroba. Mbibutse ko aya makuru ushobora kuza kuyagiramo uruhare utanga igitekerezo cyawe kuri nimero mukomeje kubona ku mayikra yanyu, wakohereza ubutumwa bugufi nzira isanzwe cyangwa se ukaba twohereza ubutumwa bwawe ukoresheje WhatsApp. Reka tubanze dutumikira abadutumye ariko mbere yuko dukomeza n'andi makuru atandukanye tubafitiye. Sakaza ubutumwa bwawe ukoresheje bulk SMS. Call Rwanda indashyikirwa mu itumanaho irabigufashamo. Ubutumwa bugufi ku bantu benshi mu kanya nk'ako guhumbya. Bigo bya leta, abikorera, ibitaro, amahoteli, restaurant, utubari, amaduka n'amangazini, amashuri, amakipe, abihaye Imana, amashyirahamwe ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta. Iri koranabuhanga nimwe rishyiriweho. Iki ni igisubizo kubifuza gutumira abantu mu nama z'ubukwe, ibitaramo n'ibindi birori, kumenyekanisha ibicuruzwa na service, udushya n'ibindi. Birihuta, birahendutse, birizewe kandi bigezweho. Gana Call Rwanda ku bindi bisobanuro hamagara call center yacu kuri 5000 cyangwa kuri 0788302371 cyangwa ukadusura ku rubuga rwa internet wa@call_Rwanda.com. Call Rwanda. Life made easy by just a simple call.
Doherwa n'amasheni asaga 100 arimo yo mu gihugu n'andi yo mu mahanga kuri dekoderi ya satellite ya Star Times, arimo sheni z'amakuru, umuziki, sport n'imyidagaduro kuva Hollywood, Bollywood na Nollywood, amafilimi y'uruhererekane ayabana nka TG, Boomerang, Baby TV, Nickelodeon, ETV. Itonde mu buryo bwo kwinjira mu isi nshya ya digital kubera ko dekoderi ya satellite ya Star Times ifite signale aho waba uri hose mu gihugu. Gura dekoderi ya satellite ya Star Times ku mafaranga 2020 gusa. Nyaruka ku cyicaro gikuru cha Star Times ku Kimihurura mu nyubako ya Aigle Blanc ahazwi nko Police Deni, cyangwa ku mashami ya Star Times muri UTC na Nyabugogo. Nabo mu ntara muradusanga ku baduhagarariye maze mwibonera ibyiza mudahenzwe. Ku bindi bisobanuro mushobora guhamagara 0788156600 cyangwa 5033. Star Times, enjoy digital life. Star Times ikomeje gukora ko ishoboye ngo ibashimishe mu buryo budasanzwe. Ubu kuri Star Times hari amashene nka Al Jazeera, Airtel, Fox, amashene y'abana, amafilm Nova Bouquet ku mafaranga 2500, ukabona amashene 22, Basic Bouquet ku mafaranga 2500, Classic Bouquet ku mafaranga 9000, Unique Bouquet ku mafaranga 13500. Ku bakiriya bashya ubu dekoderi ni 4,000 gusa, ukagura ifatabuguzi 9,000 ugahabwa amasheni 78 ya Unique Bouquet. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 5033. Star Times, enjoy. Reka dushimire mwese mukomeje kutwereka ko turi kumwe, abarimo Betty uhereye Kimironko ndetse n'abandi batandukanye bakomeje kutwereka ko badukurikiye. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku nkuru ijyanye n'abazunguzayi bahoze bacururiza mu mihanda bakaza kubumbirwa hamwe mu masoko atandukanye. Baremeza ko bafite umutekano ariko bagatunga gatoki bagenzi babo bakiri mu mihanda ko babicira isoko. Reka tase bizeremye komeze n'ibindi kuri inkuru. Turanashimira leta kubera dutekereje ikaba yadushira hano kugira ngo izo ngorane zose twagendaga duhura nazo, yaba kutwambura cyangwa se guhura n'izindi mpanuka, kugeza ubu ntabwo bikiri. Ni nyuma yaho leta y'u Rwanda ishyiriyeho gahunda yo kuvana abazunguzayi mu muhanda maze ikabahuriza mu masoko aciriritse ari hirya no hino mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ndetse no gutuma umujyi wa Kigali usa neza. Bamwe mu bahoze hari abazunguzayi bakaba bavuga ko badateye ipfunwe no gukora muri aya masoko, dore ko bamaze kubona itandukano riri hagati y'abo basanzwe bakora, bimwe bituma bishimira aya masoko bahawe na leta y'u Rwanda. Turi hanze twacuruzaga mu buryo buvunanye, twiruka turuha batwambura badufunga, ariko aho baduhereye ibibanza turi gukora nta kibazo, ndi gukora nicaye ntaruha. Nanjye nkaba mbona imvune nageraga ndi mu muhanda nizo ndi ku kibanza biratandukanye. Iyo twabaga turi mu muhanda twabaga duhanganye n'inzego z'umutekano, Daso Police ndetse n'abandi batandukanye, ariko aha turi ni ahantu mu isoko turatuje, ntaho twirukana, nta n'impungenge tuba dufite ko byacu dufite turi gucuruza hari ushobora kubitwambura. Nubwo hari abavuye mu bucuruzi bw'akajagari bakajya mu masoko bashyiriweho na leta y'u Rwanda, haracyari imbogamizi za bamwe bagikurira mu kajagari, bimwe bituma babura abakiriya ndetse n'abaguzi, ku buryo abacuruzi biribwa nk'imbuto ndetse n'ibindi bavuga ko byangirika, ariko kandi bakabona ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge ndetse n'umujyi wa Kigali bwakaza ingamba kugira ngo abasigaye inyuma bazanwe muri aya masoko. Bitewe n'ubwitabire, iyo utabona utari kwitabira cya kibanza baguhaye ukajya guteza akajagari, ari nako leta iri kurwanya. Icyo gihe icyo twasabaga leta nuko abo bantu yazabafatira umwanzuro w'igikwiriye. Kuba abahoze abazunguzayi mu mujyi wa Kigali bugarijwe n'ubuke bw'abakiriya ndetse bamwe bakavamo bagasubira mu muhanda bitewe n'ubushobozi buke, Byishimo Daniel umuyobozi w'isoko rya Nyabugogo avuga ko leta y'u Rwanda yakaba ikoroha ibishoboka byose igaha igishoro abacuruzi kugira ngo n'ibyo bakora bigire ireme. Icyo twasaba abaterankunga cyangwa se leta muri rusange ari ibishoboka, hakagira uburyo abo bantu bagurizwa bakabona igishoro, byadufasha kugira ngo bagume gukora neza. Nyamara nubwo hari abinangira bakaguma mu muhanda kandi barahawe ibibanza, dore ko hari ibibanza byambaye ubusa kandi bifite ba nyirabyo, Busabizwa Parfait umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe ubukungu avuga ko hari ingamba zizafatwa, harimo guca amande umucuruzi n'umuguzi angana n'ibihumbi 10 ndetse n'umucuruzi akamurwa ibyo yari afite. Dufatanyije n'izindi nzego ubwo tuzareba icyakorwa, kuko hari huriro tugira ihuza
abafatanyabikorwa batandukanye, inzego zitandukanye, ni naho tuzakomeza kugira twigira ibyo bibazo, none tuzaba tureba ingamba zafatwa ku bijyanye n'abo bantu. Kugeza ubu buri murenge mu mujyi wa Kigali ufite isoko ryagenewe abahoze ari abazunguzayi mu rwego rwo kwirinda impanuka za hato na hato, ariko kandi ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge bukaba bwarihe bwatangaje ko bitarenze mu kwezi kwa Kanama mu mwaka wa 2016 hazunguzayi ibihumbi 5 bazaba bafite iseta. Biziyaremye Tatien, Clouds TV. Ni naha dusoreje gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda twari twabateguriye yo kuri uyu wa mbere tariki 29 Kanama. Mbararikire mu kiganiro Face Off aho mugenzi wacu Tatien Biziyaremye ari baganira na John Mirenge, uyu nguyu akaba ari wo muri Rwandair. Muraza gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'izi ngendo z'izi ndege ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bya Rwandair. Mbere yo kumva muri studio ariko reka mbanze mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu yibanzeho. Perezida wa Gabon Ali Bongo Ondimba yabwiye amushyigikiye ko bategereza ibizava mu matora ya perezida ateganyijwe gutangazwa kuri uyu wa kabiri Libreville mu murwa mukuru wa Gabon. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP riratangaza ko abana bashaka bakiri bato hari icyo kibazo cy'ingutu kikigaragara muri Afurika. 50% akaba hari abo muri Afurika yo hagati, Burasirazuba ndetse n'Iburengerazuba. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiriye mugenzi we wa Benin Patrice Taro watangira uruzinduko rwe rw'iminsi 3 mu Rwanda kuri uyu wa mbere tariki 29 Kanama. Ndabashimiye mwese abari badukurikiye muherereye mu bice bitandukanye yaba intara enye zigize igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali. Narutikanga muri studio mbibutse ko aya makuru abatabashije kuyakurikira bazayareba ku munsi w'ejo ku isaha 3 aho amakuru yacu tuyasubizamo. Indi gahunda nk'ingiyi y'amakuru mu Kinyarwanda ni ku munsi w'ejo ku isaha 1:00. Mu kanya hari ibindi biganiro bitandukanye birimo Game On muze gucikwa n'ibindi biganiro bitandukanye Clouds TV ibagiye bategurira. Mugire ibihe byiza, bye bye. Clouds TV. Rwanda is watching.